Bniedem mimli balla, missier bistima kbira, ħaddiem paċifista li kull fejn rifesu ġab is-serenità. Dawn kienu 3 aspetti li għażel Patri Alfred Ċerri biex jiddeskrivi lil Anton Kassar waqt il-quddiesa tal-funeral tiegħu l-4 wara nofsinhar fil-Marsa. Qabel il-quddiesa t-tebut kien merfuf f'korteo immexxi mill-banda Trinità Qaddisa fil-Marsa, illi tagħha Anton Kassar kien attivist ewlieni. Mill-gallerija tal-Gazin kien hemm imdendel kartellun kbir bil-kliem Grazzi Anton, President Emeritu Soċjetà Mużikali Trinità Qaddisa. Wara l-banda it-telet bandiera fuq il-bejt tal-Gazin u wara ndaq l-innu. Kif mistenni Anton Kassar kien milquh fil-Knisja b'ċabċib kbir. Fost dawk preżenti għal quddies tal-funeral ta' Anton kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat.